nyuma yuko M23 isize ibice cyangwa se itaye ibice bigiye bitandukanye hano muri Plaine de Ruzizi, ahangaha abaturage bo mu Minembwe bamaze kuba bahabwa ubutumwa n'umuyobozi wa MRDP twirwaneho. Ese niki yavuze? Muraje mu byumve muri kino kiganiro cyangwa se muri aya makuru arambuye. Turabanga twekizanga mu Burundi, mu gihugu cy'u Burundi ibintu byamaze kuba bikomerana umugabo bita Evariste Ndayishimiye cyangwa se bakunze kwita Neva, nyuma yuko abamurwanya bashyizeho itsinda rikomeye rya gisirikare. Ndaje mbabwira ubayoboye ndetse n'itsinda bakizeho ibyo barihaye gukora cyangwa se inshingano barihaye kugira ngo rikurikirane umugabo bita Evariste Ndayishimiye. Turabanga twekeze Kisangani nabageje amakuru nabageje mu gitondo nababwiye uburyo cy'Ikisangani barimo bakeka yuko M23 yamaze kuba yahajya ndani kwa ndani. Amakuru amaze gusohoka akakanya tuvugane avuga yuko ikibuga cy'indege cya Bangkok cyangwa se ikibuga cy'indege cya Bangkok ndetse na cya kigo cya gisirikare bihereye hariya mu mujyi wa Kisangani, ahangaha byamaze kuba byongererwa umutekano ku rwego uhambaye cyane. Ibi byabaye gute? Byagenze bite? Barimo barakeka yuko M23 yamaze kuba yashyika muri uyu mujyi. Nabyo muraje mu mugezweho 5 kuri 5 muri aya makuru arambuye. Turanga twekeze ahangaha amakuru mbazane. Murabona cyane yuko mba nasohotse buriya mwagiye munsa yuko nasohotse studio cyangwa se mve muri studio ngere mbageze amakuru. Murabona yuko akakaya tuvugana, murabona imisozi y'igihugu cy'u Rwanda myiza cyane yuko namaze gusohoka akakanya. Turanga twerekeze ahangaha ku mugabo bita Trump ndetse na Tshisekedi, diru bagiranye kugira ngo M23 ibe yashe kuba yarekura bino bice. Ibi ngibi nabyo byamaze kuba bijya hanze, ni nyuma yuko aya makuru yagizwe ibanga ku buryo bukomeye. Noneho bakaza kuba bavuga yuko ari umusekretari ukomeye cyane hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika waje kuba bishyira hanze, bivuga yuko nawe yamaze kuashwana na Trump. Ndaje mbe bagezeho 5 kuri 5 nabyo. Turabanga twerekeze ahangaha muri Uganda. Ikintu bita imyiteguro ikomeye cyane ahangaha mu gihugu cya Uganda irarimbanyije nyuma yuko ejo ku itariki ya 12 hateganyijwe umuhango ukomeye cyane, umuhango uzatwara umugabo cyangwa se hano utazitonda mu gihugu cya Uganda zararafunzwe singubeki. Nirahira rya nyakwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni ndetse rirangajwe imbere n'umuhungu we umugaba mukuru w'ingabo wo bita Kainerugaba Rwamuhozi yaje kwatangaza amagambo akomeye cyane. Bivuga yuko za FDL ahangaha zimo zirahura n'uruva gusenya hano mu gihugu cya Uganda. Nabyo muraje mugezweho 5 kuri 5. Ariko nyaboneka reka nararambuye amakwe kambanze basaba ikintu kimwe, mukandira like pe mumpera like kugira ngo YouTube iduhere commandation kugira ngo amakuru yacu abasha kugera kure. Kamanze ngene suza abantu bagiye batandukanye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, twavuga mu ntara zose zigize igihugu cyacu, muri Afrika muri rusange, mu bihugu by'Iburayi bigiye bitandukanye, muri za Canada ahangaha nsuza umushiti wanjye ukunze kunyandikira muri comment bita Pauline utuye muri leta Tennessee. Mubwenga amahoro y'Imana bane namwe kandi nawe byo murimo byose, ndetse n'abandi bose batuye muri states zigiye zitandukanye. Nitwibagiye abantu muri Canada muri states zigiye zitandukanye ndetse no mu bihugu bya Aziya ahangaha hose 5 kuri 5. Mbahaye ikaze rero, mbahaye kanye ngiye bateguye amakuru no kuyagezaho. Ni Chris, mbahaye ikaze kuri Kiss Empire. Aka turambura amakuru yacu. Nyuma yuko M23 itaye ibice bigiye bitandukanye hano muri Plaine de Ruzizi, bivuga yuko nasangiye yavuyemo, abaturage bo mu Minembwe bagize ubwoba bazinduka bahungisha inka zabo, bamwe bahunga. Bivuga yuko abaturage bo mu Minembwe bafite ikibazo gikomeye cyane yuko bo basa nkaho begeranye na twirwaneho ndetse na M23 bitandukanye n'abandi baturage mu bice M23 yagiye ifata. Ibi ndabivugira ihe mpamvu abaturage bo mu Minembwe ntibiyizi cyangwa se ntago bakwibona batari kumwe na M23. Bamaze kuba babumwe cyane yuko bagiye basangiye ururimi, bagiye basangiye ibintu bigiye bitandukanye ndetse no mu bikorwa bigiye bitandukanye bagenda bari kumwe. Abangaba babasha kuba bagira ikibazo mbere y'abandi bantu bose. Bivuga yuko abangaba rwose leta ya Kinshasa cyangwa se FARDC, Wazalendo, FDLR, igisirikare cy'u Burundi kibafashe nta mwe cyabagirira. Rero uyu umuyobozi wa twirwaneho yaje kubabwira amagambo akomeye, ababwira yuko nta kibazo bagomba kugira, kandi yabahumurije ababwira yuko niba M23 yarekuye bino bice bitewe n'igitutu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zayishyizeho. Ariko aza kwatangaza amagambo akomeye avuga yuko niba M23 irekuye Plaine de Ruzizi, hari ibice byinshi bya Kamanyura, hari ibice byinshi hano muri Katogota bagomba kuba bakwigarura kugira ngo bagende bafata ibice bigiye bitandukanye hano muri izi nyengero za Uvira. Amagambo yaje kuba babwira rero uyu nta wundi bamwita izina rye riragoye sinkubeshye, bamwita Fred. Uyu nguyu ni umuyobozi wa MRDP twirwanaho cyangwa se ukorana na M23 bya hafi. Yaje kwatangaza amagambo akomeye babwiye yuko nta kibazo bagomba kugira, bagomba kuba bakora ibikorwa byabo mu mutuzo cyane yuko bafite uburinzi bukomeye. Bivuga yuko M23 nubwo yataye bino bice, ariko hari ibindi bice nabyirimo yagenda itegetera mwibanga rikomeye cyane kugira ngo nayo ibashe kuba yabyigaruriraho.
ahangaha rwose aya makuru aje aka kanya tuvugana, nanjye ndaje mvuga nti ndeka nyabagezo ku bantu banje cyane rwose. Abaturage bo mu Minembwe rero bamaze kuba bahumurizwa bavuga yuko nta kibazo bagomba kugira, biriya byaro kugira ngo bubahirize amasezerano yasinye Washington ari hagati ya M23 ndetse na leta ya Kinshasa, cyane ku gitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka twanga twekeze mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi ibintu byamaze kuba bikomerera umugabo bita Neva, nyuma yuko ajya afunga abantu bagiye batandukanye, mwagiye mubona impfu zigiye zitandukanye. Twavuga nk'uyu nguyu bita Bugaga, uyu nguyu ushinzwe itumanaho ndetse n'ikoranabuhanga. Uyu mu minisitiri waje kwa yita Imana bavuga yuko yakoze impanuka, nyamara mu by'ukuri bagiye kugenzura basanga ko nta kizo uyu mugabo yakoze impanuka ziri mu mufuka we. Ibi ngibi byagiye bigenda, twavuga nk'aba ngaba ba Gaspari Baratuza, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yagiye afungwa ku maherere, nta n'ikintu na kimwe yakoze. Aba ngaba rero baje kuba bagenda babiheraho bitewe n'abaminisitiri ejo bundi yasimbuje uyu mugabo bita Neva uri mu kangaratete uri mu mazi abira, baza kuba bamushyirira itsinda rikomeye rya gisirikare bivuga yuko amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi mu gihugu cy'u Burundi, ndetse barangajwe imbere n'umuntu bita Agata. Uyu nguyu bita Agata niwe uyoboye urimo uragenda ashyiraho itsinda rikomeye cyane kugira ngo rikurikirane ibikorwa bya Neva. Ahangaho umugabo bita Neva noneho ibintu bye byamurangiriye sinkubeshye. Uyu bamwita Agata Rwasa. Agata Rwasa ni umugore ukomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi, bivuga yuko yayoboye cyangwa se yari ari ku butegetsi ku gihe cya Pierre Nkurunziza, yari ku butegetsi ku gihe cya Bawirirwa Gasore. Urumva yuko ari umugore ufite ubudahangarwa, ufite ubunararibonye muri politike y'igihugu cy'u Burundi. Rero kuba yashyizeho itsinda rikomeye, bivuga yuko abangaba ni abantu bageze kuri 36, harimo abatasi, harimo abasirikare bakomeye mu gisirikare cy'u Burundi, harimo abaminisitiri bagiye batandukanye, ndetse binavuga yuko amakuru yamaze guturuka mu gihugu cy'u Burundi bivuga yuko n'abaminisitiri Neva yaherutse kwirukana nabo bamaze kuba bajya mu mugambi 5 kwa 5, aho bavuga yuko bagomba gufatanya n'uyu ngo bita Agata Rwasa. Uyu mugabo rero bivuga yuko rwose ari umuhanga mu bijyanye na politike y'u Burundi, ndetse bivuga yuko ari inshuti cyangwa se inshuti magara na General Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'igisirikare cy'u Burundi. Ibi ngibi rero nibyo byaje gushingirwaho cyangwa se bano baje kuba bafata umwanzuro, baza kuba bashyiraho itsinda rikomeye. Ni nyuma yuko na Neva nawe bashyizeho abatasi bakomeye cyane ndetse n'abasirikare ku ruhande rwe bagomba kugenda bamucungira umutekano, yaba mu nzego zigiye zitandukanye. Yashyizeho abantu b'abatasi bagenda bamumenyera amakuru y'abamurwanya, ashyiraho minisitiri b'imbamutima ze, ashyiraho abantu bagiye batandukanye mu nzego zigiye zitandukanye. Uyu mugabo bita Neva ameze nkaho yamaze kumenya yuko amatora ateganyijwe 2027 mu gihugu cy'u Burundi umwaka ushize azayatsinda, kubera ko atangiye kugenda ahindura guverinoma yose kuva kuri umwe kugeza. Biravuga yuko ahanga mu gihugu cy'u Burundi amakuru y'ingenzi cyangwa se amakuru y'ibanga yari yarahishwe, nuko nta bubasha afite ko yakuraho umugabo bita General Prime Niyongabo, kubera ko uyu mugabo afite ubudahangarwa mu gisirikare cy'u Burundi, kandi cyane yuko bura n'abaturage baranamukunda. Ni nacyo kimwe kiramubuza buri uyu mugabo bita Prime Niyongabo nawe ari magirwa ku majanja yuko isaha ku isaha ashobora kubyuka agasanga yegujwe, bitewe nuko uyu mugabo atarimo aragenda yumvikana. Ejo nabagejeho amakuru avuga yuko uyu mugabo bita Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye, leta ya Kinshasa yamuhaye amafaranga yo kuba yahemba abasirikare, arangije ahita agenda wayakubita umugore we uriya bita Angelina Ndayishimiye, bayajyana mu makonti yabo ari mu gihugu cy'Ubufaransa ndetse n'igihugu cy'Ububirigi. Abangaba bivuga yuko abasirikare imiryango yabo irimo yagenda yicwa n'inzara mu gihugu cy'u Burundi. Bivuga yuko bamwe nabo bagiye bagenda bigaragambya hano ku Gitega cyangwa se kuri presidence, habyukiye umurongo ukomeye cyane w'imiryango ifite abasirikare b'amarwana mu gihugu cya Kongo. Bivuga yuko barimo bararwanira ubusa. Ngaye nguko ari amakuru atuka mu gihugu cy'u Burundi, bivuga yuko uyu nguyu bita Agata Rwasa yaje kubashyira itsinda rikomeye cyane. Bivuga yuko anahagarariwe n'abasirikare bakomeye, abakoloneli, abagenerali, ababrigadier generali. Urumva yuko ari umugore ushyigikiwe cyane. Bivuga yuko na bamwe muri cyangwa se muri parliament cyangwa se mu nteko nshingamateko y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'umutwe w'abadepite bose bari inyuma y'uyu mugore, bashaka kuba bapfubya cyangwa se baburizwamo ukuba Neva yakongera gutorwa mu matora ateganyijwe umwaka wa 2027. Reka tuvangaho rero, tudatinze twerekeze ahangaha Kisangani. Ikisangani byamaze kuba bifata indi ntera nyuma yuko M23 cyetswe yuko irimo irabarizwa ahangaha muri uyu mujyi. Ibi ndabivugiriye ihe mpamvu M23 ibice byose igenda igabwa ibitero byose bya drone ziraswa, imubona zigenda zigaba ibitero mu Minembwe. Twavuga nk'iki gitero cyabaye musha cyane ejo bundi,
ahangaha bivuga yuko bino bitoro byose bya byatutse Kisangani ikintu kiraje inshinga nubwo M23 babemo barayiseka bakayibwa ngo yerekuye ibice bya Sange yerekuye ibice bya hano muri Plaine de Ruzizi. Ahangaha bivuga yuko yo itegeteye umujyi wa Kisangani ucumbikiye ikintu biti bisasu ucumbikiye ikintu bita drone zirenze. Bivuga yuko igihugu cya Kongo cyangwa se igisirikare cya Kongo cyamaze kuba gihaha drone zigera ku bihumbi 7 cyavanye mu gihugu cy'Ubushinwa. Bivuga yuko izi drone ziturika cyane. Binavuga yuko iriya drone yatewe Mushaki ituruka mu gihugu cy'Ubushinwa. Mwabonye ibintu yakoze, mwabonye ahantu yituye, mwabonye fragment uburyo kizakoza abaturage. Ni mu ntera ndende ariko ni drone ifite imbaraga cyane zikomeye cyane. Yakozwe nk'igisasu kandi nayo mu by'ukuri yo bayohereje nayo bayohereza ibisasu. Ahanga Kisangani rero ikintu kimwe cyatera M23 kuba yagenda ikataka kira kibuga cy'indege cya Kisangani ndetse na kino kigo cya Bakongo cya gisirikare bivuga yuko gicumbikiye abafaransa benshi ndetse n'ababirigi. Binavuga yuko abangaba bari mu mugambi ariho bacura umugambi wo kuba bashaka uburyo ki bamenera umutekano w'igihugu cy'u Rwanda bahungabanye igihugu cy'u Rwanda. M23 amakuru asohoka ya Kisangani bavuga yuko bakashije umutekano ku ruhande rwa FARDC, ku ruhande rw'abarundi, ku ruhande rwa P5 nayo yamaze kujya mu Kisangani igiye gutanga umusada. Bivuga yuko bagomba kugenda bagota uriya mujyi wa Kisangani bakagenda babaza buri muturage wese winjiyemo ibyangombwa bimuranga kugira ngo barebe niba M23 atariyo yabinjiriye. Ibi ngibi ndabivugira ihe mpamvu kubera ko bivuga yuko M23 bagiye bashinga utubusiness tugiye dutandukanye, none hangaha bikaba bibafasha kugenda bijijisha bagenda batara amakuru mu buryo bugiye butandukanye. Reka tubango tudatinze Kisangani yo mwajya kumva yabaye tombe cyangwa se yigaruwe na M23 mu gihe nabo bazi ko barekuye hariya muri Sange ndetse no muri Plaine de Ruzizi. Reka tubango twerekeze ahangaha ku mabanga akomeye yamaze kujya hanze ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Leta Kinshasa. Iyi diru bivuga yuko iri hagati y'umugabo bita Donald Trump ndetse na Tshisekedi kandi byamaze kuba bigenda bitanga umusaruro. Ni nyuma yuko uwo bita Tshisekedi yemereye Amerika cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika 65 by'amabuye y'agaciro yose ashokurwa mu gihugu cya Kongo. Urumva hafi kimwe twavuga yuko ari nka Kongo yose. Ubwo none rebe intambara agiye guteza uyu mugabo bivuga yuko arimo aragenda agurisha igihugu cye. Byamaze kugenda bigaragara yuko uyu mugabo reba niba yatanze 35% kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ureba niba neza abashinwa barajya hehe, abarusiya barajya hehe, abadage barajya hehe, abanyakanada bafite ibirombe hariya barajya hehe, ese ababirigi bo barajya hehe. Uyu mugabo bivuga yuko yemereye uwo bita Trump kuba yamuha ibirombe bikomeye cyane ahanga muri za Warikare ndetse na hano muri Rubero. Ibi ngibi niyo byagiye bitanga umusaruro ukomeye kugenda bahana M23 mu buryo bugiye butandukanye. Ibi ndabivugiye he mpamvu umusaruro amaze kubugaragara cyane yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabyutse ejo ku itariki ya 10 zitangaza amakuru zibwira M23 yuko igomba kugenda irakura ibice. Ibi babikoze kugira ngo bereke Leta ya Kinshasa yuko bari kumwe ariko amakuru yamaze kuba ajya hanze bivuga yuko ari umusenateri utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Trump wamaze kubashyira no mabanga hanze. Bivuga yuko leta ya Trump iri mu gahinda gakomeye cyane cyangwa se Leta ya Trump iri mu byishimo bikomeye cyane yuko bavuga yuko ahangaha bano bantu bombi cyangwa se bano perezida b'ibihugu byombi bamaze kuba bakora deal ikomeye cyane. Bivuga yuko irimo amadolari cyangwa se miliyoni z'amadolari zikomeye cyane. Ibi ngibi rwose byamaze kuba bigaragara bivuga yuko uyu mugabo yaje kuba akora ibikorwa bigize cyangwa se ibikorwa twakwita yuko ari byo gushyirishamo M23 ari byo gushyirishamo M23 kubera ko ahangaha uyu mugabo yamaze kuba arya amafaranga akomeye cyane y'intare ya Leta ya Kinshasa kugira ngo agenda ashyirishamo M23. Ibi bibaye nyuma yuko aba bagabo bombi bumvikanye ibintu bigiye bitandukanye kubera ko bagiye bakora amadira agiye atandukanye kugira ngo barebe uburyo ki bakuramo intare za Sarangwe cyangwa se M23. Reka dukomereza amakuru yacu. Reka tujye ku muhango ukomeye ugomba kubera mu gihugu cya Uganda. Ahangaha ni mwiraya ry'umukuru w'igihugu Yoweri Kaguta Museveni bivuga yuko amaze imyaka 45 ku butegetsi bw'igihugu cya Uganda. Urumva Uganda kuva havaho Idi Amin Dada uyu mugabo ntago yari yigera ava ku butegetsi. Nawe urumva ubuhangangiye umugabo afite. Umuhungu we umugaba mukuru w'ingabo General Kayine Rugaba Muhoozi yamaze kwashyira amatsinda akomeye agomba kuba yahiga FDLR.
tubutse yuko FDL zamaze kuba zigera hara mu gihugu cya Uganda ahubwo biko zigenda zihungabanya umutekano zigenda zihishimuta abaturage twagiye tubagezaho amakuru avuga yuko abaturage bagenda bashimutwa buri munsi ibi ngibi twagiye tubivuga ariko umuntu bita Muhozi nawe ntaga boroheye ejo nabagejeje amakuru avuga yuko bamaze kuba bafata FDL zigeza kuri 36 muri iki gitondo rero n'iki gicamunsi n'uyu mugoroba harimo imikwawu nyuma yuko uyu muhango wirahira rya Museveni urimo uragenda ujya imbere bivuga yuko ahangaha hagomba kuzitabira abaperezida bageze kuri 36 urumva yuko bazaba bagendewe n'abagabo b'ibikomerezwa. Andi makuru aturukayo avuga yuko izi FDL zimo zirahigwa bukware kugira ngo zicwe nta nibyo kuvuga ngo zirafungwa cyangwa se zisubizwa mu gihugu cya Kongo aho zaturutse. Uwo bita Muhozi rababwira ati mwarinjiye ntutabahaye karibu tuzanabasubizaho muri imirambo cyangwa se tubahambire naha kugira ngo n'abayene wanyu batazongera kumenyera igihugu cya Uganda. Ariko amakuru atuka mu gihugu cya Uganda bivuga yuko bamwe mu bagabo baba perezida batangiye kugenda batinya kugira ngo batazahuranya kwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame cyane yuko nabazitabira no muhango uwo nta wundi nuwo bita Facibeto cyangwa se Antoine Felix Tshisekedi Chilombo perezida w'igihugu cya Kongo ndetse nuwo bita Nefa cyangwa se Vaste Ndashime perezida w'igihugu cy'u Burundi aho bivuga yuko abangaba bombe bagenda baseta ibirenge kuba bazajya muri uriya muhango uzaba ku itariki ya 12 ubwo nejo cyane yuko burahabura n'amasaha make kugira ngo uwo bita Yoweri Kaguta Museveni yongere kuyobora manda ye bavuga yuko ari manda ya 30 ayobora igihugu cya Uganda namwe munyumvire kuva Uganda Idi Amin yavaho uyu mugabo niwe utwaye igihugu cya Uganda. Reka tonga twerekeza hanga tunasoza amakuru yacu. Soza amakuru yacu tuyasoreza ahangaha muri kano gace. So ageza ngamakuru ntahezera wa mungana wa ntuza wa Murundi amakuru nimba afite aya makuru nimba afite arahejeje wa mungana wa Murundi. Reka dusoreze kuri iyi nkuru ya hano muri Sange. Reka dusoreze kuri nkuru muri Sange. Nyuma yuko M23 irekuye Sange ikarekura ndetse na President Ruzizi bivuga yuko ari amakuru aturutse indani mu gisike cyafarize abarundi Wazalendo P5 batangiye kutyaza imbunda bavuga yuko bagomba kwa bakigoro bino bice. Bamwe batangiye kugenda batonda umurongo berekeza muri Sange abandi bamanuka muri President Ruzizi kugira ngo bayikabe 5 kwa 5 ariko nyaboneka tuvuge iki ngiki ni igikorwa cy'ubugware. None se kuki batari barahaje? Kuki batari barahaje intare za Sarambwe zihari? Kuki batari barahaje ngo bahangane nabo M23 igihari? Ibi bibaye nyuma yuko ubundi bingi byatangiye kuba nyuma yuko riratangazo Leta Zunze Ubumwe za Amerika irisohoye ivuga yuko cyangwa se itanze itegeko ryuko intare za Sarambwe zigomba kuba zava ahanga muri President Ruzizi ndetse n'ibice byose byegereye umujyi wa Uvira. Ibi ngibi bibaye nyuma yuko hari n'amakuru atutse mu gihugu cy'u Burundi bivuga yuko bagiye batangaza yuko ari bo baje kuba barwana n'intare za Sarambwe noneho barazinesha ngo baza kuba bazikura muri kano gace ka President Ruzizi ndetse nahanga muri Sange. Ariko ayo makuru ni ibihuha ni nka ya makuru Wazalendo zigenda zitangaza ni nka ya makuru FDL zitangaza ndetse ibi ngibi byatangajwe n'igisirikare cy'u Burundi ndetse bafatanyije n'igisirikare cya FARDC. Ahangaha ibi bintu byamaze kuba bigaragara yuko ahubwo M23 imi yatindira abana bagabo kugira ngo bafate imbunda zabo bafate ibyo bakurwanisha byose barwanisha berekeza hanga muri kino kibaya cya President Ruzizi. Ariko amakuru dukorana muri President Ruzizi bivuga yuko intare za Sarambwe zitari zahashira cyangwa se batari bahava bose. Ibayimo arabikora kuki? Barimo barabanza bakara situation ihari kugira ngo barebe niba neza umuturage bagiye kumusiga ahantu heza ariko nta no kumusiga ahantu heza kubera ko niba ufashe umuturage ukamusigira za FDLR ukamusigira za P5 ukamusigira Wazalendo ukamusigira abo bose bagiye batandukanye urumva inyungu iri heye. Ahangaha abantu bose bivuga yuko bakoranye na M23 bafite ibibazo bikomeye kubera ko za Wazalendo nibo ziri buhereho zica nibo ziri buhereho zikorera ibikorwa bibi nibo ziri buhereho abagore babo zibafata ku ngufu kubera ko ubu ngubu tuvugana abaturage bafite ubwoba bukomeye cyane bivuga yuko bano bagore bose bafite ikibazo gikomeye cyane. Beka dusoreza hanga muri teritwari ya Mwenga nubwo M23 irimo iragenda iva muri bino bice bigiye bitandukanye ahangaha igabye igitero simusiga bivuga yuko ahangaha ku itegeko rya Sultani Makenga nubwo yategetse abasore kuba bava muri President Ruzizi agategeka abasore kuba bava hano muri Sange ariko mu bindi bice byose barimo barakugenda bakora mu operation idasanzwe
bivuga yuko ahangaha ku kigo gikomeye cya M23 kibarizwa Mwenga, ahangaha baje kuba bagaba ibitero bikomeye cyane, tuvuga FARDC, abarundi wazarendo, noneho baza kuba bahura n'uruva gusenya. Ahangaha ni nko kuvuga, ni nko kubona imbeba yijyana mu kamashu cyangwa se kubona inkoko uyirangira intare. Urumva ni ibintu babigoye cyane kubaho ngaho, ni 0% kuba warokoka aho ngaho. Ibi nabyo byabaye operation bivuga yuko yiyoborera n'umugabo bita Sultani Makenga, aza kubaha itegeko abahungu bababwira yuko leta ya Kinshasa, abarundi wazarendo bose bagiye bafatanya nta muhwe babafitiye. Ni nabyo rero yaje kubakora, nawe aza kuba ayobera operation, yaje kubihitana abarundi benshi, ihitana FARDC nyinshi, ihitana P5 zagowe, ndetse na wazarendo barimo barakora nk'akayunguza cyangwa se nk'antibare ku rugamba. Yes, amakuru ndembe bafite yakonga kambabwira ngo amahoro y'Imana bane namwe, kandi mugire umugoroba mwiza ndetse n'igicamunsi cyiza. Nyaboneka niba ugeze kuri Chris Empire, kora like kugira ngo YouTube impere commandation kugira ngo amakuru yacu agiye kure cyane. Ukore subscribe kandi no kukazogera kugira ngo update zaze kugeraho 5/5. Share ndetse na comment najyo nubyibagiwe kugira ngo andi makuru yose agiye atandukanye ayo aca kuri uyu muyobo wa Chris Empire azajya kugeraho wibere hose kwisi hose. Kamabwira ngo mugire igicamunsi cyiza kandi n'amahoro y'Imana bane namwe, ndetse Imana bahe amafaranga mujye murimo byose.